Israel thu cha chu kan lati don lei chau ti hi ani bere an Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan indo thlona le long manga Gaza a che tan thona chu a ai te chin na a hmashruai ani thua soya IDF chuan Gaza a Palestinian nu naute an theilaya Egypt atlan cheturin an riatira Rafa a in kalpona honme kalania a chuak theitur chu chuak turin kan rona cheu anti Hamas firfiak ten Israel vau khan na anti chuaka chubaka chuan firfiak te hian mi sang khat zanga velai an hlo to Lebanon lama tangin Israel tan hmelma an ron lor tran bok Israel Hamas in dauna boruak in thlir kwal le lok te ang nizan lama khan Israel chuan in do thlona le long mangin Gaza Strip munza ni vela beile a Ramal le Khanianis chevela anchena zual ninan soi Israel sipai tarlandanin tuntruma anchet na hian firfia khovin ralthua manche kholna mox tele tengka chiat na anbun na mihring chena inte antichia a anchet na hian Palestinian Ministry na soidanin miza sari vel anthitoa hengzinga miza somli vel chu nopang ninan tarlang Hamas te hian Israel atangin civil mi le sipai te an manual ani kha azat takriat chian thei anilawa atam lama zabor vel ani rinom Hamas chuan hemi chungchanga hian Israel vauna te nom takmai ti chuaka indo thlona manga Gaza beina nunaw chen na anbitu mani emo hriatir lok na omlova mihring chen na anron be ani chuan an mi man te hi an tha tur thu an soya kan thatlai video chu khovel pum mu thei turin kan ti chuakang anti hebaka hian Israelin Gaza a beilet na hian an mi man then khatte chu aman tu tenen an thito ti te an soitel bokane Hamas le Gaza a firfiak pol dang te hian Israel atangin nu naw a then phei chu chung kwa ang hlok ten an rubovin Gaza a an liampuya Israelin an beilet na hle don ti hrein in phen na tan an mangtangkai ta chia ti vauna an ti chua hian atar langa hebaka hian Israela Palestine mitang sangli le zanga te chu tang in thleng na tan hian chua zalen an ngia tel boka Hamas hian an mi thren te hi khoya nge anda ti ro chu an soilang lem lo thungane mitang in thleng chungchanga hian Netanyahu kai hruai sarkar chuan Palestine mitang te in thleng tumna anei lo hulhual niin media te chuan antarlang mitang in thleng chungchanga hian Qatar chuan US tho puina hnuaya in biak na an kalpuya Israel atanga Hamas hovin nunaw an mantele Palestine nunaw Israel tanina mi somthum parukte in thleng turin ruwa manna an siama in biak na hi in rin ni zana tang khan nei pui toin in rem na ala omlawa tun boruak so san lai hian anin rem kherangem ti riat lawa Israel chanchina an mi le sa an hmelmaten an man kai noya boruak chiat ber trum athleng palang ti hlauna tepo aum tran me kane hetilai hian IDF thupuang tu chuan an mi hren mi somnga chung te hnena manani tian threl chiang to tian soi Hamas vauna hian Israel ati zam vak lem lo ninalang sarkara an hruai tu pakhat a hmingan tarlan lem lo chuan Gaza a che thona hi lian tham takin kan la kalpui don an mi hren in phen na ta na an man te hian tuar don poni se kan che tumna kan kalpui tho don ani atia an mi hren te hi Israel intelligence te chuan khoya ngen hren ti chiang takin an ria a an hren na mun te hi chu kan beilowang ma se anom na ni lo ti kan chian ro chuan Hamas te in khuar na hi kan bitum chat don ani ati Hamas lam an zam ta dewe moni an senior official pakhat Mosa Abu Marzu ka chuan media ten phone an biak potrumin in ka hai puang turin engen din mun tian zota kan tum kan hlen chuak to
tuna chuan in biak na lam hoyanga yani poin kanin honge atia amai ro chu Israel lam chuan hei hi an hoi hmel lo khop mai nimin khan Gaza in tui eiturle tuial thei an chok lu chu an ti topa hemi ma hian kol phet ha an lo ti top to bokani kha in do thlona mangin firfiak te in khuarna building an chu zui ngat ngat boka Nizan Khan Gaza nena anin rina chu an la fel der to Hamas firfiak te ron lu na ra puwa bom an kam ngal vek bok nin an tar langa darkar somni pali chungin Israela Gaza tanga firfiak lu thar anom to lo tian puang bokane Indo thona atirlu baka hian sipaya tirlu dona IDF Home Front Command chuan mipuitan thriatirna achuin darkar somsari pahni chung dai tur tal nitin mamo lo che khol turin an cha Hamas haulaka kan campaign hi arei mai theya nitin mamole ri rum thila lo man turte lo nei lo ka thra ang anti sipai reserve po nuai khat an khoi chet kha nuai ni dangin an bel cha le a Yom Kippur in do nuwa sipai reserve an che tir tamber trum ni in reserve mi nuai thum ten sipai an zom ta a sipai te hi Gaza ram ria an che khola in do thlona te an che zo to nu Hamas le firfiak dang mun ma an ti chiat fe nuwa an lutin arinom hemi chiana chu Palestine lamin an soidanin Israel security officer te hne na tangin phone call le audio message an dong hloma Gaza marle khochak lam ramri rula omte chu chuak turin an riatira hengla ya hian sipai te an ron chedon tian ron ril lok to kumsom ni chuang liam ta a an kalsan to Gaza hian engtianga thukin nge Israel sipai te hi an lu don ti riatani lowa Mase sipai reserve an khoi chet na satdan ngai to hian ramri ven him na chau nilovin an nor lam an kalpui don tin IDF thu puang tu chuan asoitel bokane heti lai hian Israelin Gaza hrek na hian in nialna atam hle Israel kan tu te chuan firfiakin an che pei boka han che ve tak tak te se antia le lampolin an bitum chu Hamas howan nia nu nau te torna an thlentir kher angai lem love antive thunga UN poin Israelin hrek na kalpui hi poyati thu asoi chua kane Israel hrek na dodal tu ten entir nan chop chuaka indo pui pahni na an ron soi chuak Japanin US in ring lo lai chu Pearl Harbor abei chiam mayani kha khamiso khoka khan Japan mi USA in beng belto Japan ne na inzom na nei to mi lo te chu an khal khoma mun khata te an chen tira soidan danga chuan tani nan khung tina tlukane Israel hian abitum chu Hamas ania Gaza a Palestine chengte a mertel ve kher angai lemlo Pol pakhat hiltia wang hian nampumin antoratul love anti Japan hole Palestine ho inan lo ne ro chu Pearl Harbor Bay tu Japan sipai tele US a chengte khan inzom na an nei lova an thutluk na an pompui poni heklo mase Hamas te ro Palestine tamjok te hian zalen na sual tuanga an ngai thunga Israel chuan tunan be Hamas te hi mihring nilovin ramsa angmaya nun ronga an chua nge bokane chuti rolin Palestine te torna hi anadon khop mai na lang khatia Israelin kolphetha ati top khan nikhata darkarli chung vel chhit tur an siam chuak ve theya mase tuial theyan nei lo chuan kolphetha an nei lo top dona hei hian damdoin te thleng angongang Israel hrek na hi ale lutuke tia soisel tok anom pha ta ne kumtina Israel hena tranpuina petu US chuan Israel thawang hauna ala pena khop mai ain do long te chu Mediterranean tuipuya aron chhop nai sau to silai mu air defense le adang pek belin
Iran le Lebanon firfiak te laka vauna ati chuak ngal boka. US Sipai General Charles Q. Brown chuan he buaina hi lian thamzo ka a al zui kan du lova. Iran hian inrol tumna rilru lo pusu se ti hi chiang taka hril kan du. Chutiang bokin Lebanon a in khuar firfiak pol te po Israel laka chet tho tumin lo za ve sek su se ati. Lebanon firfiak Hezbollah te hi Hamas te ang boka Iran in a thlo pan niya. Israel chet na wangin tun naya anmi le sa anchana. Israel beitumin anzarutlat. Lebanon a Palestine te chuan he firfiak polin ma an ruai ani chuan Lebanon atanga beive mai handu boka. Hetia US in dolong te achop naita ka chuan firfiak pol hian thu chuan siam. US in rolani phot chuan Middle East US mun ma te chu kan bitumang. Chutiang ni chu athleng ani chuan in sum karna lovin kan chedon ani antia. Gaza lama mai ni lovin Lebanon lama po boruak hi lumviau theyani. Russia phei chuan he buaina hian pon lammi Israel le Hamas te ni lo inrol theina rem changa oma. Chuwangin buaina hi rang taka atop theina tur kong zona trul tia soya. Tun buaina hi akal sualani chuan indona lian zok thlen theya an ngayane. Firfiak te chet na phena hian Iran aoma. Iran le Israel hi anin haldan aturu hle ani kha. Iran hian khove latranga Israel nuai chimi vekadu thu te alo soito thrina. Nuclear ral thuam a in chop lo nan Israel chuan beipui thak ve ngar thin boka. In halkum khua an ya wangte. Tuna ron che Hamas ho pui tu lian ber anina. Israel lam chuan Hamas te chet na phena hian Iran an rin na anneya. Tuna anchet na hi anti tir nia ngai na aomin. Lebanon firfiak te po cheti rantum ninan soyane. Tun buaina hian Israel lama mi zakua anthitling ta. IDF thupuang tuina soidanin firfiak sang khat zanga te ruang muchuani to boka. Hamas hovin khothren khat anthunun te po Israel sipai te chuan an chuak to ninan soi. Hetia Israelin thlona le long manga cheta tholai hian Gaza tranga rocket thlok lut are pha chuang lova. Anram sana a tukin jing le chohnu hera po khan khothren khata chuan ral khel dar alaria. Gaza lama UN noya ral tlan buai pui tu te a mi nuai khat le sing riat vel an lut to boka. Israel sarkar chuan Hamas hovin suman khon khom na an cryptocurrency account anti top sak to bok. Social media Palestine rantu te hian heram hi kumsang tam tak chung an ramania. Kumsang khazakwa somli pariata Israel ram ading chawa. Tunan chet na po hi kum tam tak chung an ram lua tu te chua tuma an beinani hi anti thrina. Hei hi thudik tok lo ani thung. Israel ram hi kumsang khazakwa somli pariata piang chawani lawa. Rom hovin anop ma khan Judai ram tiahriat thinania. An khopui berpo Jerusalem ani. Donald Trump an khopuyata na apom pui mai nilovin. Lal Davidan thut munata na alo siam to ania. Israel tipo hi kumsang khazakwa somli pariata an put chopani haulo. Chanchin thra mathaya ziak bung som chang somni pathuma khan Israel ram ti hi man alo ni dai to. Sa khwana tranga thlir chi ni lo ti to kanoma. Bible an khorpum hun ngai tuin Palestine ram ai hian alarei ta zo khrim. Rom ho hun lai khan anlal hadrian chuan Juda te hi anram atrangina not chuaka. Chuta trang chuan mun ranga antladara. An chua santak chu Syria Palestina ti ming putir niin Palestine ram tiahriat alo ni zuita a. Chanchin hluya tranga an thlir don ani chuan tuna Israel ram hi anei tu masazok chu Juda te tho anne.
Israelin ram thanan ker chua khan UN an bauna sa hlea an tranfunge ro chu hei hi kan ram pathianin kan thla tu Abraham hnena alo pek to ni an ti deuh ngat thrina Israel ram hi kumsang thum chuanga upa kumsom sariano pang anita tinani theyome no chua an nia anom dartak nuwa Palestine hovin an lua ve thunga Juda hovin heram hi Palestine te chu sakti hi kumsang khazakwa somli paria tatranga an thlir chuan adik theyang mase chu mi hmalama tanga an thlir ro chuan anei tu zok chu Juda nam tho tho an ne engpo ni se tun buaina hi Israel sipai thu puang tu chuan ala top mai don lo nin soya Israelin achan let na hian karemo thlate le mo chu ala o don tina tar langa Israelin buaina siam lova a omlai Hamas hovin anron beya chumi an chang let lero ni hni khat lek lanima se abul tran tu te hi dol zorin an zor trana inka hai turin in biak na po an thre to lo tran Hamas te hian Muslim ram te chu an mani thlopin zirtop nia kongzo turin an ngen ba ka ram rang rangin an pol dem nan chua chu an du lo tian soitela Israel ro chuan inka hai chungchanga hian kan lati don lei chawani anti vet hung ti te hi antun din mun ala ni le tari e